Salibonani bathandekayo. Thanda bona ngilamukele kusifundo sethu sechumi ongiyokhuluma lani ngalesi sikhathi ngumfundisi uJim Lilo. Ngiveza engilabo bana baziveze ngalesi sikhathi. Salibonani bathandekayo endaweni zonke. Okhuluma lani ngumfundisi uK Khumalo. Salibonani bathandekayo, siyalamukela lonke kusifundo sakulona leli viki. Mina ngingumisi Siboneni Mhlanga. Salibonani babukeli labalaleli, siyathokoza ukuhlangana kusifundo 10 leli viki okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Sizathatha leli thuba sibe lomthandazo. Baba wethu othandekayo ohlala ekhaya ezulwini, siyabonga sifundo osiphelona leli viki nanti thuba lapho esiza kucubungula sona lesi sifundo. Sincedise sonke siphathiseke ngamaqiniso esizawathola, obususinika amandla okwamukela la ngokuphila ngokwentando yakho. Masinyane silungele ukuza kwakho kumasinyane, ngoJesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga bathandekayo ukuhlangana kusifundo sechumi saleli eviki. Lesi sifundo salamhlanje sithinta kakhulu izinto esihlangana nazo empilweni. Uzakwenza kahle uma siyahamba ndawonye sifunda lesi sifundo sindawonye, kuthi nxa ungasekho lapha uzibalela layo ngokwakho uzisibona siya ngaphi ngalesi sifundo. Isihloko salamhlanje sithi inkolo yemimoya. Inkolo yemimoya yambuliwe. Inkolo yemimoya yambuliwe. Ake lisifundele incwadi yabaThesalonika ngokuqala u4 verse ka16 sisiya evesini lika17 okuyo indinyana yokufundwa ngekhanda. Ngoba inkosi uqobo iza kwehla ivela ezulwini ngelizwi elikhulu, ngelizwi lengilosi enkulu, la ngokumemeza kwecilongo likaNkulunkulu, kuthi abafileyo kuKristu bavuke kuqala. Emva kwalokho thina esisaphilayo njalo sichiwe siza kuhlwithwa kanye labo emayezini ukuba sihlangabeze inkosi emoyeni. Ngakho sizahlala lenkosi kuze kube nini. Sisikhangela leli vesi elifakaza ngokuza kwenkosi uqobo lokumhlangabeza. Sikhangelana futhi lesihloko salamhlanje esithi sona inkolo yemimoya yembuliwe. Singaqathanisa indinyana yokufunda ngekhanda inkolo yemimoya la mavesi asandubana abalwe manje. Kuyini esikutholayo okuphawulwayo kulezi zindawo? Kulokuhambelana yini phakathi kwendlela yokufunda ngekhanda lale indaba yenkolo yemimoya? Siyabonga mfundisi Mlilo. Esikunanzelelayo laphana nxa sikhangela ivesi leyi kokuqala ikhuluma ngenkosi uqobo lwayo ukubana iza kwehla ngomdumo omkhulu. Right, so kusitsho ukuthi khona ke kule ndaba yokuthi inkosi iza kwehla. Then ibisifaka lokuthi khona abafileyo kuKristu bazavuka kuqala. Now so kulezinto ezimbili engizitholayo laphana ubana kulokuza kwenkosi uqobo njalo abafileyo bazavuka. Now sikunanzelela kakhulu nxa siqathanisa ke lesihloko lesi ukubana kule mimoya inkolo yemimoya isambulwa, kutsho ukuthi khona kule nkolo thize emayelana lani lemimoya, imimoya elokwenza lokuthi khona ke abafileyo laba bavuka njani. Alright. So yikho mhlawumbe engxenye esingakukhangela kakhulu lapha abafileyo nje ukuthi abazavuka. Bavuka bengumoya, bavuka njani. So yikho ke isifundo lesi sihlanganisa ukuvuka kwabafileyo lemimoya. So kule nkolo thize elokwenza la khona lokhana mhlawumbe engxenye esingagebha sisiya phansi sizwisisa ukuthi khona inkolo bani leyi yemimoya ethintana labafileyo. Alright, inkolo bani le yemimoya. Kwesikhathi kuba kuhle ukuthi
nxa kulomuntu ongasichasisela ngenkolo yemimoya ngamafitshane kungaba kuhle kakhulu. Ngiyabonga mfundisi. Sinanzelela ukuthi inkolo yemimoya le ifundisa izinto eziningi kakhulu ezigoqela ukuthi umuntu ofileyo kafanga, ngamanye amazwi uyaphila ekwesinye isigaba sokufa, uyabe ukukhulumisana labantu abaphilayo. Njalo kugoqela futhi le nkolo ezithathwa njengokuthi ngabaprofeti namhlanje ebandleni, kodwa sinanzelela ukuthi ngumoya ofananayo wona lwana oyenkolo zamadlozi oyabe ususebenza kwesinye isigaba kuhambelana lokuthi kwenzakalana eChurch, kodwa kuyinto eyi-one esebenza ngezigaba ezitshiyeneyo. So imfundiso le ifundisa ukuthi abantu abafileyo kabafanga fifi. Yeah. Asikhangeleni uGenesis 3 verse 4. Ithena kali ukufa alikufa ngempela. Ngithathela lapha agcina khona okagatsheni. Kuyini esikufundayo kula amazwi njengoba siwazi ngokuthi la angamazwi amanga okuqala alethwa nguSathane. Now kuyini okusiqinisa kuyini esikufumanayo kulamagama kukhona ufuna ukukukhuluma nxa ungahle engezela la verse. Siyabonga mfundisi othani sihle siyiphendula umbuzo eliwulethayo. uNkulunkulu efake uAdam lo Eva engadini wayebalayila ukuthi bangadli isihlahla sokwazi okuhle lokubi ngoba sasiyaletha ukufa. So sithola lama zekhulunywa nguSathane wakhuluma kuEva esithi kali kufa lokufa. So inkolo le eyemimoya igcizelela kumbe iqinisa wona lawa manga awukuqala alethwa isitha emuntwini ukuthi umuntu kafifi. Yikho sisiba lenkolo lake likuze bafundisi bami ukuthi umuntu yathi bese ngifile kumbe ngeke ngafa ngafika kwenye indawo ethile kulabantu abagqoke ezimhlophe bakhuluma lami izinto ezithize basebesithi hayi ubuyela liyakuzwa. So uSathane uyasebenzisa obhadleyo lapho uthe kuthiwa ngama near death experiences. uSathane akulethe ukuthi umuntu nxa esifa kafifi kuyindlela yokuthi asuke emhlabeni ayephila kwesinye isigaba kwenye indawo. Ngabo late 1840s 1850s uthi khona obhalayo kule ndaba ye spiritualism yahle yazuza khona impande kulamankazana okuthiwa ayengako Fox Fox sisters okuthiwa zazi siba lenkambo lama experiences ukuthi bazwe ukuhamba ukuthile endlini kumbe ukwenzakala kwezinto ezithile imgani geziswe bengaboni ukuthi kuhamba njani. So kwahle kwazuza impande indaba ye spiritualism emimoya yahle yazuza impande ukuthi hayi kuthi ukuthi umuntu ekufeni uyaya kwenye indawo abe sesenelisa futhi ukube phenduka abe lesabelo kithi esiphilayo. So esikutholayo lapha nxa singenisa isifundo balaleli ukuthi uSathane wapreach isermon yokuqala yokumelana lelizwe likaNkulunkulu and konke sikubona kusenzakala lemfundiso yonke siyiphetheyo ekhuluma ngabafileyo engatholakali eBhayibhelini ithela kulawa amangi waqinisa ukuze uSathane aduhisa abaningi. Uzwangikhumbuza eyindoda ethe yena umuntu angakhuluma amanga awodwa azibona kufaka ngendlela eqondileyo kuyadinga amanye amanga ayisikhombisa ukuzamana uqinise olawo manga awodwa wakhulumile. Lo Sathane udinga konke okuningi okuyisikhombisa ukuthi linto yakhe enzenjani iphutshe. Kambe kuyini esingakutsho ngamafitshane esakuthola kulesi sifundo saleli iviki njalo phakathi kwale impi enkulu iminjani esikhathini sethu kuyini okumele sikuqaphele just ngamafitshane sike sitshela abafundi ukuthi hayi isifundo sethu silalokhu gatsheni. Okay mfundisi, isifundo sethu saleli viki
sithinta indaba yemimoya nalesike sakhuluma ngayo. Right. Kodwa kakhulu sigcizelela indaba yokuthi abantu abafileyo balele. Alright. Kabazi lutho. Kuphinde kuvele futhi esifundweni iqiniso lokuthi abafileyo laba bazavuka. Bazavuka. Siphinde sithinte futhi isifundo ukuthi ngesuku zethu lezi ezokugcina le mimoya iza kusebenza njani. Okuthi ukuthi kufanele ukuthi siqaphele ngoba uyizo zona lezi insuku lapho le mimoya esikhuluma ngayo kumbe le imfundiso yemimoya esebenza khona. Injongo ikususa abantu kuKristu. Okay. Okay. So ukungezelela khona mfana mfundisi ukuthi okunye okungasiphathisa okuvezwa isifundo lapha ukuthi imimoya le la ngendlela uSathane azasebenza ngayo iyabi lamandla okokuthi asonto nje yokufanisela into yabibonakala ibambeke kodwa okungasi vikela kulokhu ikubana abalaleli lababukeli bagxile elizwini ngoba ilizwi likaNkuluNkulu aleziphikisa. Hayi siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Ake ungifundele ngilalele ngengabala uGreat Controversy impikiswano enkulu lelibhuku page 549 yona sike salibala sonke kuyini esikutholile kulelani ibhuku ngamafitshane ingalibala lapha nxa singazange sayilokhoze ithe ikhuluma ngenganekane yokufa ya kwesinye isigaba sempilo kuthiwa kuyakhwela imicabango yokuthi umphefumulo ngokwawo kawunjani kawufi. Inkolo yaphanga yafinyelela emabandleni emva kokungena kwenkolo zabelizwe. Ya nxa besibala lindaba kuyini esikufumeneyo? Esikufumeneyo mfundisi ukuthi inkolo indaba yemimoya leyi yangena ngesikhathi lesiyana sake sasithinta ezifundweni ezidlulileyo ukuthi kwaye kwaba lethuba okwakuthiwa lithuba lomnyama i-dark ages. Right. Ya lapha abantu ababengavunyelwa khona ukuzifundela ilizwi kwangena imfundiso eziningi kakhulu esingazitholiyo eBhayibhelini namuhla. So yona le inkolo yokuthi umuntu kafifi ngeyinye yezimfundiso eyangena ngaleso sikhathi ngoba ibandla ngaleso sikhathi kumbe abakhonzi bezithombe bathi besamukela isiKristu kazange balahle inkolo yokukhonzwa kwezithombe. So kwahlangana yikho esafunda ngakho ukuthi kwaba yingozi kakhulu esiKristwini ukuhlanganiswa kweqiniso lamanga. So inkolo yona le yahle yangena layo khona laphana yikho sibona esiKristwini indaba yabafile iyahlupha mfundisi kakhulu. Yikho esithola khona imfundiso efana lokuthi i-eternal torment ngeyinye egxile kwezemimoya ukuthi umuntu kafifi lanxa uNkulunkulu ezabhubhisa abantu abale besona uSathane uthi uzababhubhisa unompela so umuntu kafi ngendlela uSathane akuletha ngayo abeseletha lokuthi abantu bonke okufika khona imfundiso liyana imfundiso yokuthi umuntu abantu bonke kumbe balungile kumbe babi kodwa isiphetho sabo baba bayezulwini kuNkulunkulu. Thando likaNkulunkulu alisoze lulahla abantu. So kusilethela ukuthi imfundiso ezifana lazo nezo ziletha inkohliso lokungcola even kithi amaKristu ngoba siyaziphile ukuthi ngingaziphilela ngendlela engifuna ukuphila ngayo njengoba at the end of the ekupheleni kwento yonke ngiyabe sengikuNkulunkulu. Nyake ngizwe ezinye ngake nga-attende inyimfa mfundisi iphethwe ngenye inkolo eyayisithi umuntu uyacelelwa ukuthi gamukelwe ngabokhokho bakhe lanxa kade isigebengu esinjani mfundisi lanxa kade liselela injani efele ebubini inkosi kayimhawukele. So imfundiso zonke zona lezi zigxile emfundisweni yemimoya eyokuthi umuntu kayikufa. Siyabonga njalo kusuthe usukhuluma ngaleyo ndaba kulenye imfundiso ethanda ubana ikhathaze kakhulu esifumana kuMateyu 10 verse ka28 akuyibali verse 28 uMateyu 10 ithi yona lingabesabi labo ababulala umzimba kodwa bengeke babulale umphefumulo kodwa yesabani lo ongabhubhisa kokubili umphefumulo lomzimba
esihogweni. Khumalo yayizwe indaba nje. Yes. Yeah. Yes, lingabesabi ababulala ini umzimba. Kodwa wesabe lo okwanisibana kubulale umphefumulo kunye kanjani lo mzimba. Kukhulunywa ngani lapha? Kuthi kulomoya, kulomphefumulo omiyodwa, lo mzimba omiyodwa. Kukhulunywa ngani la? Yes. Ngamazwi kaJesu lawa ayikhuluma ke ngalindlela. Engxenye kokuqala okungasincedisa ukuthi uJesu wayekhuluma ngani, ikubana sizwisise ukuthi nxa ekhuluma ngendabeni yokufa lokuthi umuntu vele yena udalwe njani. Yikho kungasincedisa ukuzwisisa le ivesi ukuthi umuntu kuyini. Yes, umuntu ngumoya uwodwa laphana, ngumzimba owodwa laphana, kuyini. So ungabuyela kuGenesis ukuthi umuntu udalwe njani. iBhayibheli yasivezela ukuthi hayi uNkulunkulu wathatha udaka wasephefumulela umoya wokuphila. Umuntu wasesiba ngumphefumulo ophilayo. So umphefumulo ophilayo ngumuntu ludaka lomoya wani wokuphila. So lezi zinto kazehlukananga ukuthi kumbe kule soul eyiwe ngumuntu, kumbe kule body eyiwe ebambe isoul, ayisikho uJesu afisa ukukufundisa lapha. So nxa kukhulunywa ukuthi ungamesabi obulala inyama, wesa umuntu okwanisibulala njani konke. Yikho lokho kutsho ukuthi Genesis 2:7 uthana uNkulunkulu wadala inyama wayibeka la. Wasefa umakho ukuphila. Wasuba umphefumulo njani ophilayo. Yes. So ukulokhuza umphefumulo lo ongafiyo kumbe ofayo lo, kuyini okunye olakho okuveza ukuthi sibisibili uNkulunkulu ukhuluma ngalokho sibisibili. Kwenzakala nini ukubhujiswa komphefumulo lenyama konke? Okay. Ungafunda uEzekiel ngo-18 ivesi ngo-20. Ufuna ukwekela kulokho okukhulunywa ngumfundisi uKhumalo ukuthi uNkulunkulu uthi umphefumulo owonayo. So umfundisi uvezile lapha ukuthi kuyabe kukhulunywa ngezinto ezimbili ezihlangeneyo. Nxa kuthiwa umphefumulo owona, kukhulunywa ngebody, ngomzimba lo moya okuphila. So khona lokho kungumuntu. So uNkulunkulu uveza ukuthi ekupheleni kwesikhathi uzachitha labo abakwala intando yakhe. Yikho kutshiwo ivesi le ukuthi umphefumulo owonayo uzakufa. Yes. Ngigcizelela abakutshoyo. Kutsho ukuthi abantu kathesi ukufa lokho okwenzakalayo lokho ekayisikho okokubhubhisa umphefumulo, amanye amazwi umuntu ngokupheleleyo ukuthi kasaphinde abe khona. Njengalokho esiza kuthola esifundweni sithola ukuthi lokhu yikulala. Kodwa ekucineni nxa uNkulunkulu esebhubhisa uSathane lesono, umhlaba sudala kakutsha, sesiphila emhlabeni ongela sono, kulapho umuntu aza kubhujiswa khona, angasoza aphinde abe khona. Yeso kubhujiswa umphefumulo. Umphefumulo lapha kusitsho umuntu njengoba umfundisi. Yes. Nothi ukuthi i-breath of life ngesikhiwa. Ngoba uhlupho luba khona izikhathini eziningi lokuthi nxa umuntu esefile, i-breath of life, umoya wokuphila kumbe amandla okuphila lawana esephume kuye azafike iphila wodwa lapha, esechiya umzimba ofileyo. Kodwa kayisikho okufundiswa iBhayibheli. iBhayibheli lifundisa ukuthi umuntu ophilayo ngumuntu kuhlangene umzimba lomoya wokuphila. Nxa kokubili kwehlukene lokho, akulo kukwanisa ukuzwa lokubona kukodwa. Nxa sokwehlukene umuntu sefile. Othinta, sorry ngakakhuluma uKhumalo, lithinta ukufa, lithinte ukubhujiswa, kungaba into yini kahle? Umfundisi ufuna maybe ukuzama ukuchasisa ngisukela kulokho ukuthi kwesinye isikhathi amabala lawa sasiwasebenzise ngesikhiwa singathi interchangeable, but nxa sesingazama ukuwacubungula mhlawumbe singathi thina kawafanani ngokuzika kwawo, ngoba ukubhubha singakufaka enxe sithi perish, into ehliphele echabaleleyo, but ukufa, death, iBhayibheli lithi kulala. Right, kulala.
So bengilanda ekutheni lokhanade ukukhuluma ukuthi Yes. nxa singazama ukuyichasa kalula ivesi le. Alright. uJesu ukhathalela kakhulu ukuthi sikhathalele kakhulu ukulahlwa amini kwaphakade. Lokhana ukutheni khona nxa uJesu sebuya abantu baza ihlukana laye ingunaphakade abangavumanga. But lokhu kufa kwakhathesi esingathi thina yikulala kumbe ukubhujuzwa komzimba kwakhathesi akumelanga sikwesabe. Ngoba anti nxa ulala vele uyabuka ukuthi uzavuka. So ngamanye amazwi yikho uJesu ayekutsho Yeah. la. Hayi siyabonga ukuthi siyeni phambili sike sikhangele uDeuteronomy 18 verse 11 lo Levi 20 verse 27. Kuyini esikufundayo kula amavesi azawabala manje? uLevi uDeuteronomy 18 verse 11 lo Levi 20 verse 27. Uverse 11 uthi yena Deuteronomy 18 ophosayo loba olamadlozi loba olemimoya loba okhangelele kwabafileyo. Ophosayo umbola amadlovu yeah. Verse 27 uLevi Levi 20 verse 27 uthi yena indoda loba umfazi ovumisayo loba oyisanusi phakathi kwenu kabulawe bakhandeni ngamatshe indaba yabo. nansi indaba. Kuyini esikufundayo kula amavesi njana sisizothi abakhandeni ngamatshe ukuJesu sikuthola khonapha lapho mase sikuzuse njani ngesikhathi sethu salamhlanje lokuqondile yini why kwakumele bakhandela ngamatshe? uNkulunkulu lapha akuvezayo yikuthi indaba yokukhulumisana kumbe ukucommunicate labafileyo kayifuni. Yes. Kungenxa yana engayifuni ngesizathu sokuthi vele abafileyo balele kabazilutho. Okay. Lokho kuyindlela yokususa abantu ekukhonzeni uNkulunkulu. Bese bekhonza abanye uNkulunkulu abangadalanga izulu lomhlaba okuyikho okungafuna uNkulunkulu. So uNkulunkulu lapho yakhuza ukuthi khona vele ukukhulumisana labantu abafileyo. Ayisosenzo esiqondileyo phambi kobuso bakhe. Kuyikuhlubuka entandweni yakhe. Okay. Actually ukungezelela khonapho. Yeah. uNkulunkulu actually yena ubona isisusa ngale. Yikho esithi khona ovumisayo abalamadlozi labo bonke laba ngithi ngoba ngubani kanti o behind this nguSathane. So inkolo leyi kumbe isenzo leso kumbe ipractice leyi ngiyamadimoni avele enjani ehlubukela intando kabani kaNkulunkulu. So ngokwenza khona lokho ikuzimisa ekuxabaneni loNkulunkulu. oSathane ovelela exabana lobani loNkulunkulu. So yikho uNkulunkulu wathi abantu abanjalo kabanjani kabasuswe phakathi kukabani kukaIsrayeli. Yes. Ngoba sebesehlangothini lwesitha ngokwenza khona lokho sebesehlangothini lwesitha sebemelane lobani loNkulunkulu. Umfundisi nxa ethinta so ngicabanga ukuthi isigwebo lesi sithini kithi. Yeah, nxa uNkulunkulu esithi kabakhandwe ngamatshe babulawe. Kuthi ukuthi uNkulunkulu kasozamukele ulutho luzavela lumelana laye. Yeah. Ispirit okwezemimoya ezalezi insuku ungani zifundile. Kodwa impande yazo njengoba umfundisi eveza lapha ukuthi amandla ngemva kwenkolo zonke lezi ngulo wahlamukela uNkulunkulu. So yikho uNkulunkulu esithi kababulawe. Ngibe sengicabanga mfundisi ukuthi indlela ezemimoya lezi insuku ezingani zifunde ngayo labanengi abaphethe amabhayibhili bayahamba kwabavumisayo. Bayahamba kulaba balemimoya. Angazi ukuthi siyayizwisisa yini ukudepha kokuzonda kokungafuni kaNkulunkulu ukuthi izinto lezi zenzakale phakathi kwethu. So okubenza bayekhona ngale yinkolo futhi ukuthi ofile wethu kanjani kafanga. Ngubani lona ngikhangela umthumeli ngo9 verse ka5. Anti siyazi sonke uzayibala yebo. Lo Job 7 verse ka7 usiya ku9.
lo Isaya 8 verse 19 to 20 akubale singawenelisa amabili amathathu sibone ubana lama verse asifundisani mayelana lokukhuluma labantu abafileyo khonokho kanye abaza bathi unkulunkulu kanjani labantu abakhulumisana lemimoya uthini uNkulunkulu ngumuntu ofileyo uJobe ngu7 ivesi ngelika 7 to 8 7 to 8 yeah khumbula uNkulunkulu ukuthi impilo yami ngumoya nje amehlo ami kawaye kufa ukubona njalo ukuthokoza ilihlo elingibonayo khathesi alisaye kuphinde lingibone futhi liza ngidinga kodwa ngiza kuba ngingasekho njengeyezi elinyamalalayo liphele kanjalo lo ongena engcwabeni kaphenduki kasoze lanini aphinde angene endlini yakhe indawo yakhe kayisaye kubuye imazi lanini u9 verse ngelika 5 ngoba abaphilayo bayakwazi ukuthi baza kufa kodwa abafileyo kabazi lutho kabaselawo omunye umvuzo ngitsho lokukhumbula ngabo kuyaphela ona lama verse siwezwa yesithini nama asifundisane mayelana lokukhuluma kwabafileyo kuyakhulumeka yini labantu abafileyo emva kwani sesizwela ama verse abafileyo mfundisi kabazi lutho ya ivesi itsho njalo kodwa engifuna ukuthi nguthinte ukuthi ithi lapha lanxa abantu ngithanda uvesi 21 kaJobe uthe lanxa abantu bami sengifile bangabalani kumbe bahlupheke kumbe babe lenzuzo angiyikwazi angisoze ngikwazi namfundisi ngathi mfelwe ngumama umfundisi wachumayela ngaloliyana usuku lokho ngikukhumbula wayesithi hayi lingakhalili idabuke ukhona lapho likhangele ngiyayizwa intando kaNkuluNkulu ukuthi hayi akula vele ofileyo kaboni lutho kumbe siyathokoza kumbe siyakhala ngiphinde mphanjaniswe ngumkhubo esilawo lathi esiKristwini ukuthi kuthe umuntu ngathatha isidumbu silungiswe siyelala endlini avalele isindlu yakho kokugcina ngezinye izinto mfundisi esizenza singacabangisisanga kodwa siphila enkolweni yemimoya siyamukela ukuthi lo ofile wethu ayukhona kakazolala kokugcina avuke ke sesiyangcwatshwa so ivesi kodwa ziyasivezela ukuthi laba abaphila abasoze bambone futhi angavele aye kwabafileyo yes lokuthi ivesi ikhulume ngokuthi yena kaseye kubuyela endlini yakhe yes kaseye kuba kwazi okwenzakala ngapi endlini yakhe so kusitsho ukuthi khona kuhle kusincedise kakhulu enkolweni yokuthi nxa umuntu esifa either uhla ezulwini kumbe aye egehena so iBhayibheli ithi khona bayehlela ngapi engcwabeni bayehlela ngapi engcwabeni so akulandlela okuvezwa ngayo ukuthi khona uya ezulwini so ngokunye okukhona endabeni yani ye-spiritualism lapha yes esikutholayo ngigcizelela kulokho asebekukhulumile yes kuthe khona abantu abakhulumisana labantu abafileyo kabakhandwe ngamatshe bafe khathesa akwenzakali lokho kodwa ukukutshoyo yikuthi ekugcineni kwakho konke abantu abayenza sona lesi senzo esokuya emangcwabeni besiyakhuluma besiyatethela bethini isiphetho yikulahlwa abanye bethola impilo engapheliyo bona isiphetho sabo yikulahlwa so khathesi kasinanzeleleni babukeli labalaleli ezinye izinto esizenzayo indirectly kungaba yikukhonza kumbe yikukhulumisana labantu abafileyo kulezi zinto eziningi ezenzakala even la kumalunga ebandla othi isenzo sakhona nxa sesenziwe sichiya imfundiso yokuthi hayi umuntu lo uyakholwa ukuthi umuntu lo ofile kafa ngafana la sona lesi senzo sokuthi isidumbu kasizolala endlini ungathi uyadingisisa ukuthi silandani isidumbu lesiya sujula kabanzi ingqondo ngiyokuthi umuntu lwana engakhubeka
nxa kuyikuthi engayengcwatshwe engadlulanga endlini yakhe yilo iqiniso elikhona. Abantu bangafuna ukuvika ngokuthini kodwa okuyisisusa sendaba ikukhulumisana labantu abafileyo lokuhlanganela lokokwenza empilweni labantu abafileyo okuyikho kukhuzwa liBhayibheli. Okay. Asike sikhangeleni sisiya phambili ngale indaba yabantu abanjani abafileyo. Ngizafuna sike sikhangele kakhulu amavesi athinta ngokufa kuTestament elinjani elidala. Ngokufa kulamavesi ambalwa engizafisa siwabale nje amabili akhona amabili akhona. AmaHubo 6 verse 5 loMaHubo 115 verse 17. Siye sizwe ukuthi kanti indaba yeTestament elidala iphatha njani udaba lokufa. Ngicela ukuthi into olunye lutho lapha mfundisi engizomlobo ukuthi inkolo lesilayo kwesinye isikhathi siyabe silembhalo esiyiphetheyo ukuthi hayi iBhayibheli litsho njalo iBhayibheli litsho njalo. Umfundisi uke wathinta lapha ukhumala ukuthi kumele sizuzise iphephelo elizwini kodwa uSathane futhi uyasilandelela elizwini ayesusa umbhalo ku context yawo ukwenzela ukuthi thina sizwe ngani ivesi le ithi ukuthi umuntu ofileyo uyaphila liyakuzwa. So ngifisa ukuthi sicebisa abalaleli lababukela ukuthi nxa sifunda ilizwi likaNkulunkulu kasinazele singakhiphini indaba kulokho kade kuvele kukhulunywa ngakho kumbe singasusi singabi lencazelo yamanye amabala esiwathethe phandle singawathathanga elizweni. Indaba ejayele ukuhlupha ngekaLuke chapter 16 mina ke ngaba le Bible study ngendaba yabafileyo umuntu wanyathela kuyona liyani ukuthi hayi uLazaro lo le rich man kwakukhulunyiswana so ngoba engafanga fi. So asikanazeleni indlela esebenzisa ngayo umbhalo. Siyabonga ukuxwayiswa okukhulu kangaka. Asengiphambili sizwe ukuthi iTestament elidala lithini. AmaHubo 6 verse 5 lo 115 verse 17. Verse 5 Mahubo 6. Ngakho okukhumbulayo nxa esefile ngubani okukhonzayo engcwabeni lakhe na. 115 verse 17. 115 verse ngelika 17. Kakusibo abafileyo abadumisa uJehova loba abangena phansi ekuthuleni. Siyananzela lapho bana lithini iBhayibheli kuTestament elidala. Ungakhala 1 Kings 2 verse 10 likhuluma ngokuthi uDavid wenze njani? Walala. 1 Kings 11 verse 43 verse uSolomon wenze njani? Walala. 1 Kings 14 verse 20 ithi uJeroboam wenze njani? Walala. Imibhalo le isifundisani mayelana labafileyo ngelihlo leTestament elidala. Salikhangela futhi ngelihlo leTestament elinjani? Elitsha. Kunesikufumanayo. iBhayibheli elikukhulumayo lapha yikuthi ekufeni umuntu kazilutho ulele. Ngiyathanda futhi ukuthi lihle lokuveza ukuthi uDavid, uSolomon, Jeroboam abantu laba balala basemathuneni kabayanga ndawo. So okuhle kukhuzwe imfundiso efundiswa ngezinye inkolo ezokuthi umuntu uhle uya ezulwini lapho nxa enjani esifa. iBhayibheli lithi basemathuneni balele. Ngamanye amazwi kuletha ingqondo ukuthi bazavuka ngoba umuntu nxa elele siyakwazi ukuthi ekseni uza njani uzavuka yikho engikutholayo lapha. Njalo ukungezelela nxa belele benjalo kabamdumisa uNkulunkulu njalo kabakhulumisani lathi esiphilayo. Yes, so iBhayibheli itsho njalo ukuthi akula kukhumbula kulaba behlela ngapi engcwabeni. Yes, so bona kabala into abayenzayo nxa belele benjalo akula activity. Wengeza njani uDaniel 12 verse 2 lo Jobe 19 verse 25 saku 26 uJobe esezikumbala ungabala uDaniel 12 uJemani siyamnanzela ukuthi ukhuluma ngani. Daniel 12 verse 2. Izixuku lezixuku zabaleleyo othulini lomhlaba bazavuka abanye othulini abanye baye ekuphileni okungapheliyo abanye baye ehlazweni lokunengeka okungapheliyo. uJobe ke uthini ngcono hlayibalelayo ngabaseduzane
uJobe ngo-19 verse verse 25 to 26. 25 to 26 uthi yena ngiyazi ukuthi umhlengi wami uyaphila lokuthi ekupheleni uza kuma emhlabeni kuzakuthi nxa isikhumba sami sesibhujisiwe kodwa ngikuyo inyama yami ngizambona uNkulunkulu. Right. Wena sekufunda okwengezwa lapho okuchasisa indaba yokufa lapha uyengeza esekhuluma ngani yona sithe ulele. Yeah. Now nxa sikhangela uDaniel loJobe la Yeah. abakhuluma indaba eqatha. Yeah. uDaniel ukhuluma ngokuza kwenzakala ensukwini zokugcina. Uze uthi labaleleyo Yeah. othulini bazavuka. Now uJobe abe sesithi khona mina ngiyazi ukuthi umhlengi wami uyaphila ekupheleni. Yes. Uzakuma so ngizakumbona. So kuhle kusivezele ukuthi nxa abafileyo belele lapha kakula sikhathi lapha ekutheni khona sebesezulwini kumbe basegehena balele balindele ukuphela kwesikhathi lapha bazavuka khona abanye besiye kuphileni abanye njalo after 1000 years uSambulo uyasitshela baza kuya ngapi ekubhujisweni. Ngenye indlela kutshiya themba bani nangani umuntu uyambona inhlabathi yagqitshela ukuthiyela themba bani nxa sesizwa amavesi anjengala mesesimhlanga. Ya ukufa khona mfundisi kuletha usizi lokwephuka kwenhliziyo kodwa nxa sizuza ithemba lokuvuka kwabafileyo sizuza ukukhuthazeka sizuza ukuqinisela sizuza ukukhangelela lokubambelela kulelo themba. Mfundisi kulenye into engithintayo nxa sithe sibala ivesi yokuthi abafileka bayidumisa inkosi kulabanye abantu enseke ngabezwa wake waba ngumsabatha mhlawumbe kudala kasayi ichurch akubambile ngokuthi mina ngingafa ichurch yami isabatha limbizela abafundisi besabatheni ingqondo ekhona laphana ukuthi mhlawumbe kufeni uzalungisiswa. Alright. Hayi isikhathi sokukhetha uJesu kukhathesa abantu besaphila. Abanye ngiyangibone kuchelwa kukhofini okunye ya ngabafundisi. Kungani umuntu uyalungisiswa kufeni? Hayi umuntu kumele ayenze isinqumo khathese esaphila. Ehambe emhlabeni kulapho kumele akhethe khona uJesu. Hayi khona ukuthi ichurch yami kwakuyisabatha bizana abafundisi. Hayi umuntu kumele akhonze khathese esaphila. Siyabonga abathandekayo ngokuzwa kwami kuyasiqinisa ukwazi ukuthi hayi akula muntu olomphefumulo ezulwini sonke siya enhlabathini futhi abantu baza kuvuka ngaphi enhlabathini ngamavesi wabale kanti uTestament elitsha yena uthini nxa ngikhangela uJohn 11 verse ka 11 usiya ku14 uJesu uthini ngoLazarus uthi uLazarus wenze njani ulele ku verse 25 uthi yena mina ngikwenze njani ukuvuka lokunjani lokuphila angithi njalo ku 2 Timothy 1 verse ka 10 simuzwa yesethini nxa sumvulile ngasibalela. Alright. 2 Timothy 1 verse ka 10. 2 Timothy 1 verse ka 10 yes. Ivesi ngelika 10 uthi yena kodwa khathesi usubonakaliswe ngokubonakala komsindisi wethu uKristu Jesu osecithe ukufa waletha ekukhanyeni ukuphila lokungafi ngevangeli. Yes. Silo 1 Corinthians 15 verse 51 othanda ngitshela ini imfihlakalo kasinjani kasikula sonke angithi. Yes. Ona lama vesi nxa siwakhangele asifundisani nxa siwaqathanisa leTestament elidala aphambuka yini kulokhu iTestament elidala elikukhulumileyo kuyini okuphawulwa kakhulu kuTestament elitsha. iTestament elitsha lelidala mfundisi kuyavumelana ukuthi ukufa yikulala. Ya yikho ivesi the uLazaro ulele mina yimi ukuvuka lokuphila. Kule vesi engiyithandayo lapha umlo uyasinika ukuthi abantu bonke laba baleleyo balethemba linye kusibisela ku memory text yethu ukuthi abantu bonke ekupheleni kwesikhathi umfundisi uke wathinta ukhumalo lapho ukuthi abantu baza kuvuswa. Mina bengilombuzo vele ukuthi kanti umfundisi nxa inkolo le yemimoya isithi umuntu angafa uyezulwini mfundisi Khumalo
uhamba nini uhambe sifa umoya uphuma kumbe uyaqala silinde ngale asikhangele simnco andilikali ixoxela ukuthi mina umfundisi wachumayela emfeni kamama wathi usikhangele so uhamba engangcwatshwa kumbe uhambe sandukufa ngoba kule verse uJohn chapter 20 lapha uverse 17 kuthiwa omama labana bavukele engcwabeni ngesande kuseni uMaria kuthiwa wathi uyamanga uJesu wathi hayi ungambambi ngoba kangikenyukele ngenywele kuba so nginanzelela ukungangenelani kuhle kwemfundiso yenkolo yemimoya ukuthi kahle kahle kakucaci ukuthi uya ezulwini nini kwakhona ngoba iverse le engiqeda ukuthi sikhangele isitshela ukuthi uJesu wafa ngeFriday kazangaye ezulwini ngoba ngekuseni wavuka wayikwesenyukela so manenga amavesi even eku-Acts chapter 2 ekhothwa nguPeter sechumayela ukuthi uDavida laye wafa ithuna lakhe lokho linjani silalo lanjalo kazange aye ezulwini so ngezinye indlela babukeli labalaleli sizuza isiqiniselo kuphela elizwini kakhulu okunye konke singakwamukela kuphethula kuthathwa ngumoya but ilizwi liyasiqinisa ukuthi umuntu nxa esifa kayindawo ulele endulindele ukuphela kwesikhathi ukuthi avuswe kungani njana sikhuluma uvuka kungani bathandeka ukholo lokuvuka kungani ukuvuka kuletha amandla ethembeni lamaKristu na asithi thina kwaba lesiphambano othi Jesu wangavuki bese sasilethemba ku New Testament njengoba sikhuluma ngayo lapha iyafithizela ukuthi ukufa yikulala ibisingezelela iNew Testament ngokuthi khona ke belele benjalo kodwa kulethemba lokuvuka so iNew Testament ingezelele kakhulu element ye resurrection ukuthi ngenxa yokuvuka kukaKristu yes yikho okusinika ithemba ngoba waba ingqabutho kubo bonke ababefile ekuvukeni so ukuvuka kukaKristu yikho kusinika ithemba lokuthi khona la nxa abantu bengalala bangcwatshwa laphana belalele kuKristu indinyana ithe khona abafele kuKristu bazavuka kuqala so yili themba lethu ekuvukeni ekugcineni kwesikhathi ngamanye amazwi lapha mfundisi akutsho umfundisi ukuthi kumele siduduzeke kakhulu ngenxa yokubana uJesu wavuka ngoba ukuvuka kukaJesu kweza ukuthi kweneliseke ukuvuleka kwamangcwaba ngabe kavukanga ngabe ukufa sibili sokukuphela kwendaba zonke but nxa likhona ingcwaba likaJesu elivulekileyo namhlanje lichumayela ukuthi wonke amanye amangcwaba azavuleka right indaba yethu kakhulu singaphambukanga kakhulu ande sithethina ithinta inkolo yemimoya echayayo kumbe embulwayo yes asike sikhanye isixwayiso sikaJesu Kristu kuMateyu 24 iverse nga4 lo11 lo24 ulesixwayiso bani ngendaba zemimoya ekakhulu ezikhathini zokugcina uJesu Kristu manje ngamavesi singabala but sidinga ukuthi mhlobani yenkohliso abantu abazahlangana layo kulezi insuku zalesi sikhathi verse 4 uJesu waphendula wathi qaphelani ukuze lingakhohliswa umuntu verse 11 kuvele abaprofeti bamanga abazakhohlisa abantu abanengi verse 24 ngoba oKristu bamanga labaprofeti bamanga bazavela benze imimangaliso emikhulu ukukhohlisa kanye labakhethiweyo aluba lokho kungenzeka ubuyini sikufunda ngenkohliso ezikhona kulesi sikhathi kuyagcwaliseka yini futhi inkohliso ezikhona kulesi sikhathi mfundisi siyazibona ukusa kwamalanga izinto ziyenzakala umlobo asivezela khona imimangaliso usathana azayenza esikhathini sokuphela
ukuthi kuyabe kubambeka introduce isifundo sithintile ukuthi kuyabe kungaso masalamusi kuzabe kungamandla akukhona aphilayo ayenza izinto zenzakale kodwa kungamandla esitha yikho lapho umfundisi akathinta ukuthi esiphephelo sethu kuzaba lizwi likaNkulunkulu. Yes, ngike ngafunda lapha ku Great Controversy ngifundisi sithinike emimangaliso ngoba usathane kuthiwa uzenelisa emimangalisweni le ukuvusa abantu not kuvusa abantu ukuletha ingilosi zakhe ezizakwenza zingani yilabana bethu abafileyo babukele inkohliso yekuphela kwesikhathi izabe isesiqongweni esesabekayo sizambona umama esiza akukhulume ngelizwi lakhe la ngefomu yakhe enguye akukhuluma izinto ezenzakala empilweni yami labantu abami kumba akukhuluma izinto eziyakwehlela impilo yami kusasa zenzakala mfundisi kodwa esikuzwisisayo ungafunda iGreat Controversy laphana ukuthi kambe abaphilayo bengakhuluma lathina ku page 552 ithi lezi imangaliso ngusathana osebenzisa izingilosi zakhe thina singesabi sime kuphela simphendule ngokuthi abafileyo ngabazilutho abazulutho ngabaphilayo. Yes, ukhumalo kunengozi yabantu abanengi abafisa balandele imizwa yabo. Sibona kulengozi bani ulandela imizwa kungaba lezinto ezinhle yini kumbe ezimbi ezingaphawulwa ukulandela imizwa yomuntu. Ngibona ngani usekuthintile lapha na udadewethu ukuthi kona nxa sizakhangela le indaba ye-spiritualism leyi isiphephelo sethu liBhayibheli ukuthi khona sicheke sihlole ukuthi khona ke kambe lokhu kuhambelana leBhayibheli yini ngoba nxa kungenjalo izimanga lezi ama-miracles lawa abe aphila kakhulu emizweni lokuthi khona ama-emotions ukuthi nxa ubona phathi umama nguye lo okhulumayo so kuyabe aphila kakhulu kuma-emotions kodwa okuncedayo ukuthi khona kufanele-ke ukuthi sikhangele ukuthi ilizwi lona lithini sisebenzise ingqondo lokukhangela umthetho kaMlimo. Kanti uSathane vele usebenza ngani ukuthi afinyele umuntu? Now nxa sikhangela singakhangela uSambulo 13:13 leyani verse esiphiweyo kuthiwa khona ke uzasebenzisa amadimoni. Yes, ingilosi zakhe zona lezi ezawayo yizo azazisebenzisa zikhulume sengani ngabantu zenze khona lokho mhlawumbe engxenye umuntu lwana wafayo ayekwenza ayekuthanda bese kusenza ukuthi abantu bakholwe ukuthi hayi kodwa phela nguye lo muntu. Yes, so Sathane uyakwazi nxa siphila uSathane uyakwazi ukuthi umuntu lo uphila njani lokuthi ubesenza njani ubekhuluma njani so uza kukwenza khona kana esebenzisa ke amadimoni. Ngicizelela khona lapho uSathane ulamandla okwenza phose konke okwenziwa zingilosi zikaNkulunkulu ngathathelwa ngamandla. Okunye nxa sifunda uGenesis chapter 18 lo 19 indaba yokubhujiswa kweSodoma sinanzelela ukuthi kubonakala amadoda amathathu ku chapter 18 lapha but mawuyibala usiyaphambili uzathola ukuthi amadoda lana amathathu kwakuyizingilosi zikaNkulunkulu ezabonakala zisesimini sabantu. Okunye sokufunda futhi ngezingilosi ziyenelisa ukuba lilangabi lomlilo. Hebrews chapter 1 verse lika 7 lo Exodus chapter 3. So uSathane uyenelisa ukuthatha noma yisiphi isimo. So abantu bangabona umlilo emangcwabeni bengathi ngumuntu osevukile. Ingilosi kaSathane iyakwenelisa. Bengabona uGatsheni ethutsha njengoba enje esefile bengathi yimi esemvukile. uSathane uyakwenelisa. Kunye kuphela into khona ngibala uGreat Controversy ngizotha khona lokhu uNkulunkulu kasozamvumele uSathane yikuthi ayenze icounterfeit ye-second coming. Kubonakala amawaka ezingilosi kukhanya empumalanga kungani nguJesu ozayo. uSathane uza kubonakala ngale la ngala abonakala eHarare abonakala eJoburg abonakala eAmerica esithi sengibuyile abonakala eNigeria abe sekhuluma izinto uKristu ayengazikhulumi njengokuthi ngatshintsha usuku lokukhonza lwaba yisande. Yikho kuzamenza abonakala ukuthi lo kasiyo Jesu. Manje ngamazwi kayiThathos ngo2 ivesi lika 3 kuletha themba bani kulabo bantu abakholwayo na? Silethemba bani nxa into zonke ezimimoya igcwele kangaka
lokufa kukhona umuntu omKristu ulethemba bani ngamazwi kaThathasi ngo2 verse ka13. 2 verse lika 13 ukhuluma ukuthi silindele lelo themba. All right. Ithemba lokuza kaJesu. Nawo nxa kulento usathana angayifuni ukuthi abantu bayizwisise. Indaba yokuza kaJesu kwesibili. Ngoba ulomgomo ngaleyo ndlela. Ulomgomo ngaleyo ndlela. Umgomo wakhe ngwani? Umgomo alawo ngokuthi abantu baphile njengazathi akula ndawo lapho kuzayiwa khona. Kudilike konke. Injongo yakhe kubhujiswa labantu bonke emhlabeni. Yeah. Okay. Kona ufuna ukuphendula futhi siyaphambili. Mina ngifuna ukuthinta esipho elinye lapha mfundisi uSambulo 14 verse 12. Bese siyakhona. Yeah, uthi khona nanku kubekezela kwabangcwele laba abagcina umthetho kaNkulunkulu. Futhi belokukholwa kukaJesu. Mina lapho engizuzileyo yindaba yokuthi usethintile umfundisi uGajeni lapho ukuthi uSathane ulwisana loNkulunkulu vele futhi kasozame kuzachisa kusiya phambili kodwa okungamelanga sisuke kikho intando kaNkulunkulu ngoba uGreat Controversy usivezela ukuthi uSathane ngendaba yemimoya le yokuguqulwa kokukhonza kwesabathu uNkulunkulu akusekela okuyikho kuveza uNkulunkulu weqiniso yikho azalwisana lakho ensukwini zokugcina. Ngithande kakhulu ukukholwa kukaJesu ukuthi ukukholwa kunjani okufanele ukuthi laba abantu babe lakho yilokho yana ukukholwa mfundisi ngikhangele ukulingwa kukaJesu even kuwilderness ukuthi uSathane wabuya njengengilosi yokukhanya efuna ukususa uJesu endleleni kodwa ukukholwa kukaJesu yilokho yana okungasuki elizwini ukukholwa kungasuswa izinhlupho ukukholwa okumiyo kuze kube sekupheleni so yikho esikudingayo ensukwini zokugcina. Sisiyabonga. uIsaiah 8 ivesi ngelika 20. All right. Ukhuluma amanye amazwi anthathekisayo emthethweni la kubo ubufakazi. Uma bengakhulumi ngokumayelana lelizwi leli kabalakho ukukhanya lokusa. Na kulohlupho kathesi ngoba kulabantu abaningi abayenza izimanga ezibambekayo njengoba sikhulumile. Kodwa iBhayibheli lisibonisa khona ukuthi ungabezwa sebekhuluma ukuthi uJesu kazo kwesibili abaprofeti bamanga. Ungabezwa sebekhuluma ukuthi ukugcinisa abatha akusaqhakathekanga ngoba iBhayibheli lithe khona emthethweni la kubo ubufakazi. So abantu abafundisa imfundiso ezingekho eBhayibhelini la nxa sebesenza izimanga ezibangalisayo bengamsilisa ogulayo isosi kasiyo Jesu nguSathane ngoba uSathane la uyakwenelisa. So kumele sokuqaphela kakhulu. Ufuna ukukhoma mdala? Hayi ngifuna ukugcizelela nje ukuthi khathesi uSathane usesebenza ngendlela ezikhaliphileyo kumangalisayo ikakhulu ensukwini zokugcina kulezinto eziningi esezingenile even ebandleni ezibuya kwangani kufundile. So even uSathane uyasebenzisa imedia khathesi useyisebenzisa imedia ungakhangela even ama movies asekhona uzabona kusiba khona umuntu ofile esekhuluma esesithi so uzama ukucontrol imind uzama ukukhipha khona okufundiswa iBhayibheli engqondweni zabantu. So yindlela asesebenza ngayo khathesi uSathane ekuzadiliza iBhayibheli ngoba injongo yena ngumthetho kaThixo njengoba nekhulumile uDadewethu laphana. Yazi engunazeleyo lapho bafundisi ukuthi uSathane nxa engavele sehluleke ukuyibamba kuhle indaba yemimoya singayamukela njengemfundiso eqondileyo ukuthi abafileyo baya ezulwini. Udiliza imfundiso yeBhayibheli emqoka kakhulu. Okokuqala mfundisi udiliza indaba yokwahlulela ukuthi umuntu kaphile kuhle ngoba kulokwahlulela. Udiliza indaba yokuvuka kwabafileyo. Udiliza indaba yokuza kwesibili kukaJesu. So uSathane uyakwazi balaleli lababukeli akwenzayo ngoba umelana layo yonke intando kaNkulunkulu. So kasimqaphelenini. Okunye kumbongisayo okungithathekisa kakhulu inkumekela yenza yalethi kasoze uSathane engenza zonke izinto kasoze abuye njengoJesu azabuya ngakho. Yes. Okwesibili onye ngikuzwile lapha ukuthi ulenkohliso enkulu uSathane azayenza yena ngokwakhe.
ukuthi aziphendule lapha emhlabeni azenze ubani uJesu. Kodwa ke indaba yokuza evela ezulwini asoza njani ayenze. Pho nxa kulento zonke lezi ezenzakalayo ezidinga umphefumulo inkohliso ezehlukeneyo njengamabala enhlathu, thina bathandekayo njengamaKristu sixwayiswani ongasenza sime siqinile kuKristu. Kuyini sikuxwayiswayo? Kasibeni lobudlelwano obuqinileyo loKristu, njalo sigxile elizwini lenkosi, silibale ngendlela eqondileyo kwakhulu uMrs Mhlanga. Singapho ngifika sidobho kuyivesi sesiphuma lemfundiso singazwanga ukuthi context ithini. So kasigxile nini elizwini likaNkulunkulu. uMrs Mhlanga uthini ngamazwi akho okugcina? Mina bengifisa ukuthi ngithi babukeli labalaleli ziningi izehlakalo usathana angazehlisa empilweni zethu uthinta asebashiyayo asebafayo. Kodwa siyabonga ukuthi uNkulunkulu namhla asambulele imfihlakalo yokuthi hayi kasimeni isibindi ngoba yimimangaliso kaSathane lengilosi zakhe ukuthi umuntu uyakhukhuma lebhokisini, umuntu igodi liyalukugebheka, umuntu uyatholakala esehlezi. Konke lokho kuyindlela kaSathane yokuthi asisuse entandweni kaNkulunkulu. Thina kasimeni impendulo ithi abafileyo kabazilutho. Amen. Balindele usuku onjani lokuvuka. Mfundisi kaKhumalo elakho lokucina ukususikhulekela. Okay. Hayi balaleli lababukeli. Esikunanzelela ngendaba ye spiritualism leyi yikuthi uSathane ulungiselela impi yokucina esifunda kusambulo, impi yokumelana lobani loNkulunkulu. So uzama ukubana ke nxa eletha limfundiso yemimoya uzama ukuthi athi gather abantu bonke ngasohlangothini lwakhe oluza kuthi ekucineni bamelane lomthetho kaNkulunkulu unjengoba unjalo eBhayibhelini la ngendlela yokukhonza ukuqotho kungapi okuseBhayibhelini. So ngendlela ye spiritualism uzananzelela ukuthi iyabifundisa ukukhulumisana labafileyo, ukubona ukuthi lezi ezinye izinkolo ezinengi ziyakuvuma ukuthi abafileyo basezulwini, ezinye zithi abafileyo kungakhulunywana labo. So yindlela yokuthi uSathane senjani sekufakile even kwezinye izinkolo okuza kwenza kube nzima ekutheni ekucineni kwakho konke balaleli lababukeli benelise ukuma mhla uJesu senza njani ebonakala. Ngamazwi amafitshane asibambeleleni elizwini yilo elizasilamulela. Asibeni lomthandazo. Baba osezulwini, siyabonga ithuba lokufunda ilizwi lakho. Sifunda ngalesi sifundo se-spiritualism. Siyananzelela ukubona uSathane uhlanyele imfundiso eziningi. Ulokhe ebuya etshintsha amabala endabeni ze-spiritualism ukwenzela ukuthi ekucineni agoqele abanengi ekubhujisweni. Kodwa siyabonga ukuthi ilizwi lakho limi licacile njalo lisinika ithemba ukubana abafileyo balele balindele ukubonakala kwenkosi uJesu lokumemeza kwakhe ukuze bavuke abenze kuhle bavukele ekuthokozeni kuthi abangavumanga intando yakho Jesu baye ekulahlweni. Sengani ungasiza abalaleli usize sonke ukubana sidinge ilizwi lakho kube yilo eliza kusivikela ensukwini zokucina. Siyabonga konke lokhu ukuthi uzasenzela khona. NgoJesu umsindisi wasifelayo siyakhuleka. Amen. Amen.